Kwa majina naitwa Padre Anton Mwema, padri katika jimbo Katoliki la Kitui, na hudumu katika ofisi yetu ya masomo. Nachukua fursa hii kuwatakieni nyinyi nyote mwaka mpya uliojaa baraka, na pia nataka kuwaombea wanafunzi wote ili wanapoanza masomo yao, mwaka wao wa masomo, ili Mungu apende kutembea na wao, afungue akili zao na mioyo yao ili waweze kufanya vizuri katika masomo yao. Pia nataka kuwahimiza wazazi kwamba tusichoke. Najua hali ni ngumu kimapato, lakini kila wakati tuweze kujitolea. Zawadi ambayo tunaweza kuwapa watoto wetu ni zawadi ya elimu. Hiyo ndio zawadi ambayo watabaki nayo. Tusichoke hata kamwe. Wanafunzi nataka kuwauliza wanapoanza mwaka waweze kuwa na lengo ambalo wanataka kulitimiza. Mtu aweze kujiwekea kiwango ile anachohitaji kufikia, na ndio maana tutaweza kupata mapato mazuri. Katika mfumo ambao tunao, mfumo wa CBE, ni mfumo ambao unahitaji tuweze kushikana mikono. Nataka kuuliza washikadau wote tuweze kushikana mikono, serikali yetu, wazazi, halmashauri za shule zetu, tuweze kutembea kwa pamoja ili tuweze kuona kwamba tumeweza kufanya lile ambalo linapaswa katika shule zetu. Najua mara nyingi tunahitaji kufanya mambo mengi katika shule zetu. Tunahitaji kujitolea kwingi ili tuweze kuona kwamba tunazo rasilimali ambazo zinafaa katika shule yetu, na hilo ndilo njia tu ambalo litatuwezesha kuwa na mfumo mzuri wa masomo yetu. Nataka pia kuwapa shukrani wale wanafunzi ambao walifanya mtihani katika grade ya 9, ambao sasa ndio watakuwa wanafunzi wa kwanza kabisa kuwa katika grade ya 10, ili na wao tuwatakie mema. Niulize walimu wakuu, walimu wa shule za upili, ili tusiweze kuharibu muda. Mara nyingi tunaharibu muda tukifikiria na tukigojea. Tuanze haraka kuona kwamba tumeweza kufanya lile ambalo tunapaswa ili watoto waweze kuingia katika masomo. Tusifanye kosa moja, kosa ambalo tulilifanya, kosa la kubaki katika mfumo wa 844 ili hali tuko katika mfumo wa CBE. Tuweze kujisikiza kwamba sisi ni Wakristo, tunamwogopa Mungu, tunampenda Mungu, tufanye lile ambalo tunapaswa kufanya, tusiweze kudanganya. Kwa maana hata tukidanganya taasisi zetu, hatutaweza kudanganya Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwasaidia watoto, tuwakuze kwa njia ambazo zinafaa. Nataka kuwatakia mwaka ambao uliojaa baraka na tuweze kutembea kwa pamoja.